nongeye kubasuhuza kandi bahereza ikaze ni kuri Tora TV. Mu kanya gatoya nibwo ikipe ya APR ikomeje kugenda ivugwamo bamwe mu bakinyi bakomeye baturutse mu bihugu bikomeye b'amazina akomeye. Amakuru mfite niko bamwe mu bakinyi b'ikipe ya APR bamaze kuba bagera ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho baje kuba basayininga kontra. Ariko mbere yuko basayininga kontra ntago bari bukore ateste zo mu kibuga, oya, ahubwo ikintu kigiye gukurikiraho kuri abo bakinyi bagera kuri 5. Muribuka ko mbere nababwiye ko hasohotse invitation card zigera kuri 5 cyangwa se amabaruwa 5 yaturutse mu ikipe ya APR yerekeza mu bihugu bitandukanye. Ntago yaturutse muri APR ngo n'ubundi akomeza katakata hano mu gihugu cy'u Rwanda, oya, ahubwo izo invitation zaturutse muri APR ziragenda zoherezwa hanze ku bakinyi b'amazina akomeye bagiye kuba berekeza mu ikipe ya APR. Chairman w'ikipe ya APR Afande Richard namufata nk'Imana ku bafana ba APR. Uriya ni umugabo neza uzi football ibyari byo, kuko ng'abantu bakorera imyitozo mu karere ka Musanze cyane cyane buri weekend bamubona muri stade Ubworoherane. Ni umugabo ukunda football uzi cyari cyo. Abakorera sport za Nyakinama baramubona neza cyane. Niwe uri gutegura ikipe ya APR izira imfube. APR ng'umugabo wari uyigezemo mbere, yarahatanye atwara igikombe, ari unbeatable, adatsinzwe muri shampiyona y'u Rwanda 2023 2024. Rero kuri uyu munsi wa none arashaka noneho kubaka APR igera mu matsinda. Amakuru mfite niko APR mbere yuko APR yerekeza muri Super Cup ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 bari gupropoza ko yabera muri stade Amahoro, aho APR izaba yacakiranye n'ikipe ya Police muri Super Cup. Biravugwa ko hazaba harimo abakinyi bakomeye b'amazina akomeye. Hari benshi bagiye bavuga ko APR ngo ifite projet y'umukinyi gwera kuri miliyoni 30 gusubira hasi. Bumwe mu butasi twikuriye muri APR katikati kandani kuri bamwe mu bagabo bakomeye bavuga ari kumvikana mu ikipe ya APR ku mukino wahuje Rayon Sport na APR, basanze iriya kipe ntaho yabageza. APR igomba kugura umuzamu, APR igomba kuzana abatoza, APR igomba kuzana abakinyi beza bakomeye bafite experience y'imikino nyafurika. Iyo rero ni APR tugiye kuganiraho nonaha. Nute iri gukora transfer zayo, abakinyi ishaka nabahe, abamaze kumvikana na APR nabahe, abageze Kanombe baje muri test y'ubuzima nabahe. Ibyo ngibyo nibyo tuza kugenda tuganiraho. Ndi turi bubure kuza no mu ikipe ya Rayon Sport, aho bamwe mu bafana tugenda tuganira bakunda ikipe yabo ku mutima, bagira byinshi bavuga kuri perezida wayo Uwayesu Jean Fidèle bitandukanye n'ibyo wowe ubwawe wibwira. Hari abamukunda, hari abamwanga. Hari ikibazo ngomba kubaza abareyo, namwe aba APR mumfashe mu gisubize. Ese ikipe ya APR iyobowe neza? Kubwanjye uko mbyumva,
ikipe ya APR plutôt ikipe ya Rayon Sport ntabwo iyobowe neza uko mbyumva ko bwanjye. Ezael, niba uvuga ko ikipe ya Rayon Sport iyobowe neza, ushobora kuba uri ingoma amashi ya perezida wa Yesu Jean Fidel. Icya kabiri, ushobora kuba ufanye Rayon Sport vuba, ukaba utazi Rayon Sport ya kera. Icya gatatu, ushobora kuba udakunda Rayon Sport, ntacyo yicya, nta n'ikikiza, uvuga ngo nigume hariya. Icya kane, nibaza ese perezida wa Yesu Jean Fidel utagira igihunga kuri message zandikiwe nyakubahwa perezida w'igihugu Paul Kagame mu gihe yari mu kiganiro n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, nubwo zitasomwe ariko abari pota bamuripotingaho bamubwira ibyanditswe byose. Hajemo na message ivuga ko perezida wa Yesu Jean Fidel wa Rayon Sport nawe yamaze gufata ikipe ngaho ari akarima ke k'igikoni. Ese nawe ni kubyumva? Ese perezida wa Yesu Jean Fidel nguko yabivuze ntacyo atakoze? Hari ibyo agomba gukosora? Ese bongere bamuhereza amahirwe mu kwezi kwa 10 ya manda? Akanyenyeri ku Bareyo kari gakenewe nonaha, cyangwa ahubwo bakabaye bavuga ngo hari bamwe mu bakinyi twaguze b'ikipe, turabura umukinyi umwe kugira ngo dupfundikire Abareyo muze murebe ikipe yanyu nimurangiza mugure. Ikipe y'Abanyarwanda, ikipe y'Abareyo ija mu myitozo bakaba badashobora kwemera ko umufana yinjira ngo arebe iyo kipe. Ni cyo kiri behind y'ibyo turebesha amaso muri Rayon Sport. Ibyo byose nibyo tuje kwinjiramo nonaha, kuko mfite amakuru ashobora gufata imitima y'Abareyo akayishira mu kirere. Mfite amakuru ashobora gufata umutima wa perezida wa Yesu Jean Fidel akandakarira byiteka bitewe n'amakuru ndibuze kumena mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ikipe ifite igikundiro, ikipe ifite abafana, ikipe yakubakiweho muri shampiyona nyarwanda, tukabona shampiyona iryoshe. Ni ikipe igiye gukenera nk'uko zamani uzakendeye. Burya niba ikipe ishobora guhangana na polisi kayirusha kugura ikayitwara abakinyi, uwo bita Christian uwo yamaze kujya muri polisi, ibiganiro biri ku kigero cya 95%. Uwo ni umukinyi winjiye mu biro bya Rayon Sport hara muri Ziniya, asohokamo perezida wa Yesu Jean Fidel nta na kimwe bagezeho. Uwo bita Ombolenga Fitina ni umukinyi winjiye mu biro bya Rayon Sport hara Ziniya, arasohoka. Uwo bita Muhajiri nawe nuko Rayon Sport, dore uriya mwana bita Niyonizeye Fred ni umukinyi waganiye na Rayon Sport. Ibazaho Rayon Sport igezaho gutwaga umukinyi na Mukura, ni ke kihisha inyuma. Ibaze polisi simiteranya ya perezida wa Yesu Jean Fidel retired captain, uvuga ngo siyakwiteranya na polisi ngo na APR ngo zaganirije umukinyi imbere, ngo ntago yazana Ani Eraja. Ni ke kihisha inyuma y'ibyo byose bikomeje kubera mu ikipe nga Rayon Sport. Ibyo byose ndibuze kubimanuka ku buryo buri wese aricara akanonosora akavuga ngo uyu muntu atubwiye Rayon Sport yacu, atubwiye ahiva n'ahijya. Reka nze turebe ese imirokiritire ya Rayon Sport, abakinyi twabonye ba Rayon Sport nibo bakinyi Rayon Sport ikeneye. Nguyu mukinyi Rishari wo muri Namagaju Muhazi United, uriya
uriya ni umukinnyi uje guhindura byinshi muri Rayon Sport cyane, umukinnyi uje gufata Rayon Sport n'ubundi igakomeza ikaba nk'uko yari imeze, nta kintu na kimwe aje kongeramo. Uwo bita Saido ntibazonkiza miliyoni 40 APR iri kwemera kuziva imbere ikamuhema umushahara w'ibihumbi 5,500 by'idolari bya buri kwezi. Uwo ni umukinnyi bwa mbere aje kuva muri Simba yabanje kuganizwa n'ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa 3, APR itangira kumuganiriza mu kwezi kwa 4. Ibaze none what the kind of dose, niba abakinnyi bose bazima ekipe ya Rayon Sport igezeho nta numwe uri gusayininga. Muhire Keve niko habaye famiye ye, ariko ubu ngubu nawe aba yarasayininze muri polisi cyangwa muri APR, ariko ntarasayininga. Rayon Sport ishaka abatoza, Rayon Sport ifite byinshi ishaka kugeraho. Ni Rayon yakubakiye ku bakinnyi badafite CV. Amakosa amwe atuma Rayon Sport ikomeza kugenda irindimuka ngo niko perezida Uwayesu Jean Fidele, ubu uri umugabo, ubu uri umudamu, ukagenda ugiye kumuganiriza kuri Rayon Sport ugatangira kumucalenjinga, nta kumva, arakubwira ati gira vuba nsohokere muri office. Bityo byatumye na bamwe mu bayoboye ikipe ya Rayon Sport cyangwa na bamwe mu bafite agafaranga bagakwiye gushira mu ikipe ya Rayon Sport bagabanya karindi. Iyo niyo Rayon Sport. Rayon Sport rero turaza kuyisorezaho neza cyane. Reka twigarukire muri Nyamukandagira. APR mukunda, APR dukunda gahore ku isonga. Nyamukandagira niyo ngiye kuvuga. APR mukunda, APR dukunda gahore ku iso, mu gutwara ibikombe wabigize intego, wabigize indahiro. Akabati karuzuye, Rayon Sport irareba, za polisi zirareba, ntabwo wabo bazi iki gikombe cya shampiyona aricyo, ntibagiheruka bakibona mu mafoto no mu binyamakuru. APR burya utemera ko urukwavu ruryoha zemere ko ruzi kwiruka. APR ni ikipe igiye kuzafata abafana bose bafanaga amakipe bihebeye nga za Rayon Sport umweru n'ubururu. Abareyo bavuga ko ubureyo babuvuka, abenshi batangiye kubuvamo. Muzabibona mu itangira rya shampiyona, abareyo benshi batangiye guhunga imyenda baragurishije. Undi yumubaje ati kubera kutambaye umwenda kubwira ko bawibye, undi akakubwira ati nawe utije umuntu arawuherana. Ariko ikipe ya APR ibaze no muri stade Amahoro vraiment niyo kipe yari ifite abafana benshi. Ibyo ndabihamya kuko wabonaga ari umukara n'umweru wiganje muri stade. Ubururu n'umweru ni bagwa Rutabura bari babwambaye bamanutse ara hasi bankunda match nabo bibereye hejuru mu makamera. Ariko andi makipe yose plito abandi bakinyi ntabyo bari bambaye. APR rero uyu munsi ngiye kubamanukira amatransfer, ngiye kubamanukira bya bindi by'imiriro, ibyo amatwi yawe atigeze yumva, nibyo biri kubera Shorongi, nibyo biri kubera Kimihurura. Uve mu byo mu Nzovu, uve mu byo muri Ziniya, ntazi ngo baragura ndi bareke ndabakinyi beza bagenda babacika. Mazimisi ngenda mbagezaho breaking news ziri kubera Shorongi ndetse na za Nikanombe. Uyu munsi rombazanye katikati kandani mu murwa n'ibiki bihari naye makuru ari muri APR. Nize phone ziri gucicikana zihamagara abakinyi hanze y'igihugu. Ni bande basohotse muri APR bagiye gushaka abakinyi hanze? Abo ni babagabo bafite amazina akomeye muri football yiwacu. Ntuzatungwe no kumva Jimmy Gatete yaragiye gushakira abakinyi APR. Ntuzatungwe no kumva Jimmy Mulisa yaragiye gushakira abakinyi APR. Kuko
APR irashaka kubakira umukino wayo kuba banje football bazi icyari cyo aba legend bazi na rokito makuru kirita bakinyi cyo bivuze. Niyo mpamvu APR uzasanga iri kwigira ku mukinyi umwe n'uwo Simba ishaka, ugasanga APR iri kwigira ku mukinyi umwe n'uwo Arahiri ishaka, ugasanga APR iri kwigira ku mukinyi umwe n'uwo za Mareke, ugasanga iri kwigira ku mukinyi umwe n'uwo za Mamelodi. Ugasanga iyo niyo APR iri kurokirita bamwe mu bakinyi bakomeye bakina muri championnat zikomeye ndetse bakina n'amakipe y'igihugu. Ibaze APR ija kurokirita ikarokirita umusore top scorer mu gihugu cya Senegal, ikarokirita top scorer mu gihugu cya Nigeria, ikarokirita top scorer mu gihugu cya Mali, ikaja muri Malawi, ikaja South Africa, ikaja Zambia, ikanyarukira mu Bugande, ikajya mu Misiri. Ibaze APR idatinya kurekura miliyoni 150 ku mukinyi. Amakuru mvuga nyahagazeho APR muzi ayo makipe n'adatabazi yera yo hejuru ngiyabwire ngo APR mu guhaha. Umva isengesho Rayon Sport yagasenze, umva isengesho polisi yagasenze kavuga ngo Mana we utuyaharengeyeho mu ijuru, ndakwinginze bonekera ikipe ya APR igabanya amafaranga iri gushora mu bakinyi, ibone ko natwe dukeneye ibikombe. Bije ya APR manuki, ariko mugihe APR ikomeje guhanguka iri guha, mbabwije ukuri imyaka iri imbere iziyongera ku myaka 5 ishize. Rayon Sport itazi igikombe cya shampiyona cyari cyo, Police itazi igikombe cya shampiyona cyari cyo, ari ibikombe by'ikipe ya APR. Mwege mukomeje bya biri by'abongereza za Arsenal, ati Arsenal yatsindwa, ati turabafana bayo bo mu maraso bo mu mutima. Mubanze muvugurura ubuyobozi bareyo, mubanze muvugurure imitekerereze yayo, mubanze mwicarane n'abantu bazi football bagira icyo bababwira. Nayo masengesho yanyapfuye, ayo masengesho yanyatuma ngo APR itagura, ntabwo ayo masengesho azagera ku Mana ngo APR projet yayimanuke. Projet ya APR ni projet iri hejuru cyane ku buryo APR ni APR idashaka bino bikombe byo mu Rwanda, ijajira agafata n'akantu kwa kuntu usohoka mu gitondo mu nzu ukamenya ko ugomba kuborosa. APR nayo igomba kuja isohoka ikamenya ko igomba kumanza yiboroshesha igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, yarangiza none ikajya guhatana ishaka ibikombe za Premier League, ishaka ibikombe bikomeye byo mu matsinda. Muve muri ibyo. APR ishaka kutavugwa hano mu Rwanda, ahubwo ikavugwa ku isi hose nga fan club ikomeye hano mu Rwanda. Bityo rero byatumye ikipe ya APR ijya ku isoko, ishaka bamwe mu bakinyi bakomeye b'amazina akomeye bagomba kumanuka muri ruhano mpuzamahanga. Inyarugenge, ubwo sara cyari Nyarugenge ko stade yamaze kugera zaga. Yes, igasabo, muri Gasabo, muri stade Amahoro, Afande Richard ngo nta munsi n'umwe umufana wageze muri stade yambaye umukara n'umweru azataha ababaye. Haba ari muri stade yo mu ntara, haba ari stade yo mu mujyi wa Kigali, APR iri gutegura icyo bita urukuta rwa rundi rukomeye, urasaho Messi gaturikira mu kirere itaragera mu izamu. Muri make umuzamu uzaba uhagaze mu ikipe ya APR ngo azaba ahagaze ameze nk'ipoto, ari wa muntu uvuga ngo reka nifatire tuno twarenze kuba defense. Ariko ibindi byose ngo mubirekere APR nta gitego na kimwe nshaka ko kizinjira. Byamini ngo nubwo uyu mwaka wa Thierry Froge warangiye iri unbeatable, ariko hari imikino yagiye inganya ngo ibyo ntibizongera kuba muri APR. APR ngiye kuzi kubure udukipe twose. Amwe mu mazina rero akomeye yakomeje gutrendinga kuri uyu munsi wa none n'uyu musore Saido Ntibazonkiza.
uyu Saido Ntibazonkisa ni umusore isaha n'isaha uri bugere ku kibuga cy'indege i Kanombe aje gusayininga mu ikipe ya APR kuri miliyoni 40 umushahara w'ibihumbi 5,500. Irindi zina rikomeye rigiye guturuka muri Mamelodi, rigiye guturuka muri Senegal, rigiye guturuka muri Malawi. Ayo ni amazina kugira ntica suruse yaho nkura amakuru, ni amazina ndibuze kubabwira mu kiganiro ndibuze kunyuza hano live ku isaha 3. Mwese mbararikiye kuba muhari live ku isaha 3. Naba mfite kori komeye cyane iturutse muri APR nza kubagezaho mani shobora byose. Wowe tuyaharengeho mu ijuru wumva isengesho ry'abafana ba APR. APR igiye kubikomeye, APR mu matsinda, kuko ibi byose ngo birakorwa bitewe na bamwe mu bakinyi bagiye basuzugura ubuyobozi n'ikipe ya APR bo hanze bavuga ngo APR wo ntabwo uri ku rwego rwacu. Ufite amafaranga, ariko kuba ufite amafaranga ntibihagije ko ubona umukinyi nkanjye. Bo ubwabo bivuga ati mubanze muba ku rwego naho muhanganira naho muhatanira. Ibaze kwanga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda ukaja gufata miliyoni 40 vrema ngo kuko APR itari kuri itakugeza aho ushaka, itakumurika. Ibyo rero nibyo ubuyobozi bwa APR bwanze. Mu kiganiro igice cya kabiri, kaka maske ndi bufate ngakura kuri president wa Yesu Jean Fidel, kaka maske ndi bufate ngakura kuyobozi bw'ikipe ya APR ngabereka ibyo batekereza.